Dobrodošli u novu epizodu Retro Buvljaka. Danas krećemo u potrebu za pravim blagom s početka 2000-ih, starim video igrama za PlayStation, Nintendo i Sega konzole, igračkama koje smo obožavali i stvarima koje vraćaju sećanje na naše detinjstvo. Pridružite mi se dok češljamo buvljake i pijace u potrazi za tom jedinstvenom dozom nostalgije. Današnji lov započet ćemo kao i uvek gamingom. Jurim uglavnom PC1 i PC2 igrice kao i PC igre koje imaju sve diskove na broju, a bilo bi dobro da imaju i CD key. Ukoliko ste kao i ja posetilac najlona, krš je lom koji se nalazi po kutijama idealan je za ovakav lov. Od video igara preko igračaka do retkih muzičkih izdanja ove kutije kriju svakakve tajne. Uglavnom ispisane na nemačkom, ali ne može i jare i pare. Po kutijama 50! Posle dugo potrage i kao što možete da vidite promo VHS-a indonežanskih ostrava iz 90-ih, bili smo vrlo blizu dobrog ulova. Po 50! Idete ovde po 50! 50 ovde po kutijama! Idete ovde od 50! 50 alat! Po kutijama 50! Prvi ulov toga dana bio je Sid Meierov Pirates. 2 diska, dobro očuvana sa sumnjivim CD keyem. U svakom slučaju, lep ukras za retro policu koju uskoro pravim. Ovo je kalsator, jel? Šta ste pitali, gospođo? Šta ste A?
Ovo uzimam. Aj uzmi mi ovo, možda mi središ? Ne znam kod koga. Ej, čekaj. Ju. Ovo mi ne treba. Bato, uzimaj sve. Ne pitaj za manastir, poslije ćemo. Sve i dogovorim mi cenu da ti dam odmah pare. Koliko ćeš? Ne znam, brate, da što manje, 1000. Ja si ovo stavio sve mogu. Koliko je 3 ove? 1200, imaš toliko? Nemam. Imaš 1000 dinara, nemaš? Imam 1000. Daj mu ove 3, pitaj ga da možda 1000. U stvari čekaj da uzem futbal pre. Ček da vidim. Pitaj ga 4 za 1200, ali može. Dok ja nastavim da rovarim, ovdje neko ne uzme. U stvari evo ti. Ponudimo za te 4 i to je to, to je okej. To je okej. Je model kao ovo moja Poljska. Nije. Bravo. Šta, 3? Nije dao ovo jedno, a? Bravo, uzo si pes, bravo. Viš da znaš, aj stavi mi ovu torbu. Bok sam ti vratio, samo ne znam. Koliko si sve platio 1000 dinara, a? Drugi ulov, kao što ste vidjeli, nije bio potpun. Neumorni trgovac kao da je znao šta valja i nije želeo da spusti ispod 400 dinara za komad, a ja prosto nisam imao budžet za sve igre u kutiji. Nakon toga upali smo na kratko u zatvoreni deo najlona. Tu smo našli ove neke igre za Xbox, a kasnije i neku tezgu sa novim igračkama i jačim cenama. Međutim, nakon toga usledilo je iznenađenje. Sire, alati, kući, aparati, tehnika ovdje, izvolite, biramo. Za svako po nešto ovdje, hvala cena, biramo, izvolite. Laki, ako ga nećeš ti ga postaviti na limundu, će da licitiraš onda 1500. Evo ti može opet, hvala. Treba da bi od... Mani mi ti oksim. Akcija, ovdje akcija, biraj 50! Nema veze, evo, ali uvijek kupi, pa ti sad ne evo, uvijek kupi. Pa šta se, ovaj, uzima, ovaj. Ajmo, biramo, Vidi, ovo mi nije loše, ček samo da vidim. Čekaj, ko je to žio? Ovo je fino. To si radio epizodu? Da. Čekaj, sad ću ti dati. Stvari. Čudim ovaj painkiller da li je.
preživimo ja i ti, lako je da preživimo. Idemo ko? Kako se petak na Nelonu bliži u kraju, prodavci su postali nervozni. Moj verni saradnik Peter i ja znali smo to i dobili Painkiller full izdanje, Warhammer, Dungeon Siege, Call of Duty i Stronghold Crusader uz Anno 1503 za oko 50 dinara po komadu. Bilo je to sve u ovom izdanju Retro Buvljaka, bacite like, share i subscribe na kanal. Također kanal možete podržati i putem Patreona gdje objavljujemo uvek svež dodatni sadržaj. Do sljedećeg rejda, vidimo se!